मासबादाव बिगियानारि आदबजों बेरे फिसिनायनि 7 साननि मावबादा खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि मासबादाव बिगियानारि आदबजों बेरे फिसिनायनि मावबादा खुंनाय जायो। मासबाद खाजोना बेंखन ओनसोलनि मासबाद दखरा एबसुनि मावखुलिनि लांगोनायाव गामि ओनसोलाव बिगियानारि आदबजों माबायदि बेरे फिसिनो हायो बिनि सायाव 7 साननि बे मावबादाखौ खुंनाय जायो। सल रेन्ज फुड प्राइभेट लिमिटेडनि बानजायनायाव आरो नेशनेल बी बोर्डनि सिङाव खुंनाय बे 7 साननि मावबादायाव ओनसोलनि गासै 25 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहागो लायो। बे मावबादायाव फोरोंथाय होयो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि आजिरा मोननाय बारग' बिबुंगोरा गजेन चन्द्र शर्माया। बे मावबादायाव मासबाद जौगाखां खोन्दोनि अडिअ हिमाद्रि गगैजों लोगोसे सल रेन्ज प्राइभेट लिमिटेडनि जोंसार मुसाहारि आरो अदित्य बसुमतारी मोनहा बाहागो लायो। আমাৰ নেশ্যনেল বি বোৰ্ডে ফাইনেন্স কৰিছে আৰু সল্ট ফুড ৰেঞ্জ প্ৰাইভেট লিমিটেডে মানে অৰ্গেনাইজ কৰিছে। গোটেই অসমতে সল্ট ফুড ৰেঞ্জে কৰি আছে, মোটামুটি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 40-50টামান কৰিলে। তাৰে এইটো এটা ভেনু, এই ভেনুটোত 7 দিনৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ব। মানে আজিৰ এই 7ম দিন হ'ল, গতিকে এই 7ম দিনত ইয়াত 25জন শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে। এই প্ৰশিক্ষণটো আমি পিয়ৰলি মৌমাখিৰ খেতি বা মৌমাখি কেনেকৈ আমি পালন কৰিব লাগে আৰু মৌমাখিৰ আমি কিমান ধৰণৰ বাই প্ৰডাক্ট পাম, সেই বাই প্ৰডাক্টবিলাক আমি কেনেকুৱা ধৰণে মাৰ্কেটিং কৰিম আৰু তাৰ পৰা আমাৰ কৃষকৰ কিমান উন্নতি লাভ কৰিব বা কিমান আয় বাঢ়িব আৰু তাৰ ওপৰত এই গোটেই বিহাইণ্ড দিছ দিওঁ। কাৰণ তেওঁ বিচাৰে যে গোটেই খেতিয়কবিলাকৰ ইনকাম দুগুণ হওক। মানে গতিকে মৌমাখি এটা সাধন যাৰ দ্বাৰা আমাক খেতিয়কবিলাকে তেওঁলোকৰ ইনকাম দুগুণ কৰিব পাৰে। আৰু এইবিলাক ঠাইত বেলেগ বেলেগ মানে অৰ্গেনাইজেশ্যনে কাম কৰি আছে। KVK কৰে, KVIC কৰে, তাৰপিছতে আৰু অন্য NGO কিছুমান আছে, তেওঁলোকেও কৰি আছে। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত মেক্সিমাম মানে সল্ট ফুড ৰেঞ্জে কৰিছে আৰু KVK। এতিয়া খাদ্যতে মানে 2টা আছে, ইয়াৰ পিছত আৰু হ'ব। আৰু অসমৰ মই এইটোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে মৌমাখি পালন কৰক, কৰি অসমৰ সোণ অসমত যাতে থাকে আৰু আমাৰ আয় যাতে দুগুণ হয় আৰু যাৰ দ্বাৰা নেকি আমি গোটেই আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ বা আমাৰ অসমীয়া যি বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ যি মানুহ আছে চবৰে যাতে ইনকামটো বাঢ়ে, তাৰ কাৰণে মই চবকে আহ্বান কৰিছোঁ তেওঁলোকে এটলিষ্ট প্ৰত্যেক ঘৰে যাতে 2-3টাকৈ হ'লেও মৌমাখিৰ বাকচ পালন কৰি তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथायनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाय बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि JD रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाय फसंथानाव सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।